Imaynalla kaygi kuyamasi, walejyachu. Ama qonqaychu ñawirispa kasanchik yachaykunasta devoción matutinamanta. Maychu sapawanchik ñawita Diospaq qillqasqanta. Saulo de Tarso fariseo karqa. Payqa tiyacharqa aska cristianusta. Kay libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15-16 nin. Noqaq sutiypi chiklllarqani, pay apanampaq sutiyta tukuy gentilman, mana runaq creeqkunaqman. Yachanampaq maskatachu sufrikun sutiyta apaspa. Diostata chiklllarqa Saulo de Tarsuta, predicanampaq palabranta. Chayta ruwaspa pay tarirqa llakiyta, maqayta chantapis wisk'ayta. Mana facilchu Diostataq llank'niyta puri khuyimasi, pero qan yachanayki tiyan, Diosnin munakuyninwan haywawanchik sapa dia promesasninta. Chayrayku chay llakiykunaswan Saulo de Tarso sayarqa Diospaq ladunpi, uyarispa imaynachus Diostatata sufrikun sigiyta. Ama qunqaychu kay yachayta khuyamasi, Diospaq bendicionninwan kay kunan dia.